Hoću motor da vadim. I mjenjač. Sve hoću da izvadim. Generalno da uradim. Kad sam već krenuo raskopavati, koga pita kad ću ponovo imati priliku. Kad sam kontam gdje ću s motorom, kad ga izvadim, baš nemamo pretjerano mjesto. Već nekako lice možda napraviti da snim prsa i karambolku, sve povati, izvući napolje, da mogu oprati, da mogu prići, da zamijenim živčasti pumpu. Vodanje, dihtum glave, ko kad imam sve te dijelove. Ja ne mogu fino, ja to oprati, moram prići, masniti i sve. Moram polo sveme svakako skida da nam jedna manžetna otišla semerinzi na izvađu mjenjača, polo svemama, to sam vidio. Curi pomalo u glavi kako bali kad se savije, utuzga. Moram alternator isto izvati, klinasti, remnica, one piksne su došle za let volana. Trebam otići samo dole, naručio sam i ostalo. Ima ovaj disk, ovamo jedan, još vidjeti. Nešto se ne troši s unutrašnje strane, mada sam na diskove mijenju. Vidiš kakav je. Nešto nije okej, moram to rastaviti pa ova kliješta, vjerovatno ovaj... Antistres terapija. Evo provjeravamo kako mi je stavi glava. Tigao smo dva gore sredicu. Ovo je drugi. I treći. Znači da se gleda cilindar. Imamo na izrednom ventilu. Alenčić. Sad je ovo isputalo. Ovo naprskamo. Oba. Bla 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 bla. Vidi ga što bali. Idemo na sljedeću fazu. Skidamo glavu. Nisam imao nastavak za šarafe na glavi, pa je on stigao. To je 14 KE14. Ovo je 14. Vetna zvijezda. Prije nego što izvadimo šarafe, moramo povati hidropodizače. Prethodno smo ih numerisali, ali pošto ćemo ih ponovo koristiti, moraju se vratiti na isto mjesto. Vidimo da vidimo što je s glavom. Evo, nigdje ne da se zgrade. Evo, prilično brzo su završili glavu. Radili su sjedište ventila, ulice, poliranje, ispitivanje glave i sve ok. Kad sam je
lijeva na desno, glava motora, obrađena, neotpakovana. Ovo su one polkice menjača, plastike. Tečnost za hladnjak, kaftna mast, ulje za mjenjač, ulje za zelena je ulje za servo pumpu, iza je ulje za motor, tamo je ulje za kočnice, bakarna mast, filter uljni, dichtung masa, dichtung glave, gore su one, imao sam jednu sam naručio, manžetnu na Letvi volana, karike, šarafi za glavu, ovo su ovdje leteći ležajevi, njih ne znam da li ćemo mijenjati, to moram skinuti. Ovo je senzor radilice, ovo je nosač motora i mjenjača, dichtung izdubne grane, semerinzi na bregastoj, filter goriva, vodena pumpa, manžetne za kinečke zglobove, onda idu gumice usne grane, ovdje ide spona na Letvi volana, ovdje je set za reparaciju Letve, onda gore ide klinasti remen, zupčasti remen, ovdje onaj kako se zove španer klinastog remena, mislim. Jest španer klinastog remena. Semerinzi na polosovnama. Ovo je španer i klizač. Ovo je španer, ovo je klizač za zupčasti remen. Ovo ovdje, sam sekund, termostat, gumice balon štange, za litaki sam uzeo, gumice balon štange, lafeta silen zadnji, ovo je ovdje kugla jedna, seleni prednji, ovo su krajnice, stabilizator, eto to je ukratko hladnjak nov. Čekam hladnjak klime i to je to. Da vidimo što je uradio ovaj kaže hidrotest, demontaža ventila, detaljno pranje glave i njenih dijelova, mjerenje kontrola oblika isušenosti glave, kućišta bregasti itd. Izmjena teflona, brušenje sjedišta ventila, brušenje ventila, brušenje glave, montaža opruge ventila i izmjena ili demontaža i montaža predkomora. Eto, to je za glavu. Kažu da je beton glava sad. Ovo su dijelovi što smo uzeli spisak. Karte.
blok sa radilicom, dole ostalo sve skinuto. Postavio sam ove lafete, promijenio selene na njima. Sad idemo na montažu motora. Pomoć. Malo raščistim ovaj haos. Samo da mi popustim oči. Što radi? Dobro, hvala. Evo kartera. Je malo uljubljen. Onda neću puštati. Očistio sam ga ofarbu. Alaj, manti, sretno. Balans štanga. Spremna. Motor. Klipav stavljen. Stegnuti. Klipneće, leteći ležaj. Da je u sredini. Ali kad uzmemo A, koja je ovdje, ona ima lufta najviše. Znači 15. Da vidimo 25, tu je, ja mislim, 29 da je luft. 29 je luft na ovom kuću. Kad uzme ovaj malo klip, ona nije ovdje. Ja ne osjetim nikakav luft, ili ako ga ima, to je minimalno. Možda 4 da je. Ne može 4, eto. On je 4, a
Vamo je 29. Studentni je Tanja. Tačno za debljinu prstena ovoga. Još ne spremno za dekoraciju. Onako pravno, siromašno, pravno i napredno. Da se osuši na ovoj maloj cjeličici ovdje, diht masa, da ubacim filter zraka, nema više mjesta ispod haube, skočam, čekam čepati da uđe. It ain't me, I ain't no senator, son.
Evo nakon dana nedoumici istraživanja izjebala finiš. Danima, noćima, istraživanje, kontanje. Čak sam instalaciju sinoć vadio ponovo električnu kompletnu. Da prelemim te kablove što sam prvi put radio. Ispostavilo se na kraju da je problem bio u jednoj licni. U stvari na spoj na džeku.